ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Ёр Муҳаммад Самадов. дирӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади анҷоми сафари расмӣ ба шаҳри Минск ҷумҳурии Беларус ташриф оварданд. дар фурудгоҳи миллии Минск президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии Беларус гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. мавриди зикр аст ки то имрӯз бо талошҳои пайвастаи давлату ҳукумати кишвар, сиёсати дурбинонаи хориҷӣ, дарҳои бози пешвои миллат, иродаи қавии сарони давлатҳо ва муколамаи сатҳи олии Тоҷикистону Беларус, муносибатҳои дӯстию ҳамкории ду давлат сатҳу сифати нав касб кардааст. дар назар аст ки зимни ин сафари расмӣ мулоқоту музокироти сатҳи олӣ оид ба баррасии маҷмӯи васеи масоили ҳамкории дуҷониба ва дарёфти роҳҳои таъмиқи робитаҳои Тоҷикистону Беларус баргузор гардад. дирӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе манораи назоратии диспетчерии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик аэронавигатсия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. аснои ба истифода супоридани иншооти мазкур, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз амалисозии ин тадбири нек изҳори ҳавасмандӣ намуда, ҳайати кормандонро ба хизмати софдилонаю поквиҷдонона ҳидоят намуданд. гузориши хабарнигорони мо. иншооти муҳташами аэронавигатсионӣ бо ҳидоят ва дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Франсия оид ба сохтмони манораи назоратӣ танзимнамоӣ дар давоми 18 моҳ бунёд карда шудааст. дар дохили раёсати мо се зерсохтор ҳастанд. яке аз онҳо бахши коркарди муқаррароти парвозҳо мебошад ки барои коркард тафтиш ва интишор додани нақшаҳои парвозҳо, яъне схемаҳои парвозҳо мебошад. имрӯз ба истифода додани манораи муназзимӣ барои корхона имконият фароҳам меояд ки дар самти татбиқи барномаҳои VGS 84, яъне системаи геодезии умумиҷаҳонӣ ки дар ташкилоти байналмилалии авиатсияи гражданӣ омадааст ва ҳамчун ба навигатсия дар асоси хусусиятҳое ки бо номи PBN аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон қадамҳои устувор гузаронем. айни замон парвозҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон таърихи навигатсияи анъанавӣ иҷро мешавад ки он аз таҷҳизотҳои заминӣ вобаста мебошад. навигатсия дар асоси хусусиятҳо бошад, аз мавораҳо, яъне спутникҳои ба номи GPS, GLONASS баҳра мебардорад ва имкон медиҳад ки схемаҳои нави муосир ва бехатар тайёр намуда, бехатарии парвозҳоро ба маротиб беҳтар намоем. манора дар таъмини бехатарии парвозҳо аҳамияти бузург дошта, яке аз муҳимтарин иншоот барои идораи парвозу нишасти киштиҳои ҳавоӣ ба шумор меравад ва мутобиқ ба меъёру талаботи созмони байналмилалии авиатсияи гражданӣ сохта шудааст. тамоми таҷҳизоти кории манораи назоратии танзимнамоӣ аз ширкатҳои бонуфузи истеҳсолии Аврупо буда, ҳайати назоратчиёну танзимгарони парвозу нишастҳои ҳавопаймову чархболҳо аз муосиртарин технологияи аэронавигатсионӣ истифода менамоянд. дар соли 2017 мо тавонистем 11 роҳи ҳавоии байналмилалӣ кушода ба истифода супорем ки 3 маротиба истифодабарандагони фазои ҳавоии ҷумҳурии Тоҷикистонро зиёд намуд. баробари мавриди баҳрабардорӣ қарор додани манораи танзиму назоратӣ акнун дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе аз ҷониби ҳайати кории корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик аэронавигатсия ба нақшагирӣ ва ҳамоҳангсозии истифодаи фазои ҳавоӣ, хизматрасонии маълумоти парвозӣ, машварати танзимгарӣ, огоҳисозии садамавӣ ва назоратӣ риояи қоидаҳои истифодабарии фазои ҳавоии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир ва мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалии аэронавигатсионӣ анҷом дода мешаванд. фаъолияти асосии раёсати хизматрасонии ҳаракати ҳавоӣ баҳри таъмин намудани бехатарӣ ва мунтазами парвозҳо дар фазои ҳавои ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. ҳама мутахассисони раёсат омӯзиши соҳавиро дар донишгоҳҳову академияҳои махсуси авиатсионӣ берун аз кишвар хатм кардаанд. баландии манора 41 метр буда, дар қисми болоии он
تالار کاری تنظیمگران جایگیر است که در پایه بلندی 36 متر بنیاد گردیده است. تاکید کردن به موعد است که در کارخانه واحد دولتی تاجیک ایرناویگاسیا در 21 زیرساختار 469 نفر کار میکنند و در انجام دادن وظیفه مرکب و زحمت طلب نظارت و تنظیم پروازها و حریم هوایی تاجیکستان صاحب استقلال نقشی نظررس میگذارند. حرکت هوایی گفته همین وقتی که از توقفگاه حرکت طیاره سر می شود تا فرودگاه من در دیگر فرودگاه و تا توقفگاه با باز ایستادن. از شماره عمومی کارمندان ساحه 94 نفر از حساب زنان و دختران می باشند که در این وظیفه پرمسئولیت صداقتمندانه فعالیت می نمایند. چون پدرم سالهای زیاد تنظیمگر اداره حرکت هوایی هستند، من نیز آرزو می‌کردم که تنظیمگر باشم. از این رو برای صاحب کسب گردیدن و دانشکده اویاسیونی نقلیاتی شهر سنت پترزبورگ داخل شده ختم کردم. اکنون می‌خواهم که با این کسب انتخاب کرده خود به خلق و ملت خدمت کنم. باید گفت که برای بلند برداشتن ملکه کسبی و دانش و تجربه کارمندان ساحه سال 2018 از جانب کارخانه واحد دولتی تاجیک ایرناویگاسیا مرکز تعلیمی اویاسیونی تأسیس داده شده. برای بهتر نمودن فعالیت کاری مرکز اداره حرکت هوایی از حساب مبلغ‌های خود کارخانه واحد دولتی تاجیک ایرناویگاسیا پر تعمیر کرده شده است. همچنین با این مقصد در تمام سالهای 2016 2019 دستگاه و تجهیزات معاصر ساحوی خریداری کرده شده است. صحن مناره نظارتی تنظیم نمایی پره، چراغان و گل و سبزکاری گردیده نمای زیبای و معاصر دارد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بعد افتتاح مناره نظارتی تنظیم نمایی با سطح و صفت کار و اصول اداره تنظیم و نظارت مسیر پروازها در فضای تاجیکستان شناس شده است. از کارمندان ساحه دعوت به عمل آوردند که در اجرای وظیفه کسبی خود مسئولیت شناس باشند و صادق و پاک وجدان به نفع وطن و ملت خدمت نمایند. دیروز در قصر ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نماینده مخصوصی ایالات متحده امریکا اوید به مصالحه در افغانستان زلمه خلیلزاد را به حضور پذیرفتند. در ملاقات حالت کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان و ایالات متحده امریکا مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که با سعی و تلاش مشترک ما می توانیم برای تامین ثبات، صلح و پیشرفت در جمهوری اسلامی افغانستان مساعدت نماییم. زلمه خلیلزاد با جانبداری از موقع استوار تاجیکستان برای حل وضع سیاسی در افغانستان به نقش و سهم تاجیکستان بهر مساعدت در تامین امن و ثبات در افغانستان و منطقه آسیای مرکزی بهای بلند داده به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای تلاش‌های سازنده همچون راهبر تشبثکار از نام راهبریت مأموریت ایالات متحده امریکا عرض سپاس نمود. در رفت صحبت جانبها به مسئله‌های تحکیم من بعد حفظ سرحدات تاجیکستان و افغانستان، تلاش‌های پیوسته در جهت مقاومت مشترک با خطر و تهدیدهای زمان معاصر به خصوص تروریسم و افراطگرایی، تندگرایی، گردش غیرقانونی مواد مخدر توجه خاصه ظاهر نمودند. جمهوری تاجیکستان برای حل وضع سیاسی در افغانستان، مساعدت در تامین امن و ثبات در این کشور تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازد و مخصوصاً پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نقش مؤثر در این روند دارند. اظهار داشت نماینده مخصوصی ایالات متحده امریکا اوید به مصالحت در افغانستان زلمه خلیلزاد ضمن مصاحبه با خبرنگاران. سلام، من بسیار خوشحال هستم که در دوشنبه و در تاجیکستان هستم. من با علاقه زیاد آمدم به تاجیکستان تا درباره صلح در افغانستان با جناب رئیس جمهور و مقامات تاجیک صحبت کنم. از صحبت‌هایی که دیروز و امروز داشتم برای همکاری بین آمریکا و تاجیکستان و کشورهای دیگر با کمک به آوردن صلح در افغانستان راضی هستم. صحبت‌ها بسیار خوب بود، صحبت‌ها بسیار مثمر بود، کمک کننده بود
و ما به این صحبت ها و دوام میدیم و همکاری های خود را برای رسیدن به صلح در افغانستان و برای عملی کردن پلان صلح اگر رویش موافقه بشه با کمک و همکاری بیشتر بین آمریکا و تاجیکستان و دیگر کشورها به همکاری بیشتر ضرورت است و من خوشحال هستم که راپور بدم که طرف تاجیکستان هم موافق به این نظر بودن، گرچه من نمیتونم به نمایندگی از تاجیکستان صحبت کنم، اما چیزی که من گرفتم از این سفر این است که مثل که ما میخوایم همکاری بیشتر، تاجیکستان هم با آمریکا و دیگر کشورهای که منفعت دارند در صلح در افغانستان، صلح میخواهند در افغانستان همکاری خواهد شد و همکاری خواهند کرد. نقطه آخر این است که بحث لازم است، آمادگی لازم است که اگر صلح آمد در افغانستان، از این صلح برای پیشرفت اقتصادی منطقه، برای همبستگی بیشتر منطقه و برای بیشتر شدن تجارت در منطقه هم آمادگی کار است و ما در این باره هم صحبت کردیم و نظریات ما با هم خیلی نزدیک بود. بازم میگم بسیار خوشحال هستم که در تاجیکستان هستم. از تغییرات آمده در شهر دوشنبه در چند سال گذشته از موزیم تاجیکستان هم دیدن کردم، استفاده کردم از معمار نوازی تاجیکستان و تاجیک‌ها. بسیار خوشحال هستم، راضی هستم، تشکر میکنم. سلامت باشین. برنامه اخبار رو ادامه می‌دهیم. در شهر دوشنبه در دوره آمادگی‌ها به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری وسعت می‌یابند. در همین زمینه در پایتخت مملکت باز یک میدانچه معاصر ورزشی مورد بهره برداری قرار داده شد. گزارش خبرنگاران ما. این موضوع که سالیانی زیاد به کار خوابیده و به پرتابگاه تبدیل یافته بود، همکنون به یک گوشه آباد و زیبای پایتخت تبدیل یافته است. در ادامه کارهای سازندگی و بنیادکاری شهرداری در این قطعه برای ساکنان کوچه نورالله هویدلایف ناحیه سینای پایتخت میدانچه ورزشی و بازی کودکان و گوشه استراحت برای کلانسالان بنیاد شد. انشاءات مذکور در دایره دستور و هدایت‌های پیشوای ملت از جانب خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ساخته و با تجهیزات ضروری مجهز گشته است. در ساختمان انشاءات مذکور محصولات بی‌ضرر و اعلی‌صفت استفاده گردیده امکانیتی به مردم 10 ساله‌ها خدمت کردن را دارد. میدانچه ورزشی برای بازی فوتبال، والیبال و بسکتبال پیش بینی گشته. همچنین گوشه کودکان با تجهیزات بازی و تمرین بدن تامین شده است. برای فراغت و استراحت استقامت کنندگان بیناهای گرد و اطراف ایوان و نشستگاه‌های زمانوی نیز بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی در میدانچه مذکور ماه اپریل سال جاری آغاز یافته. در ظرف 3 ماه انشاءات با نظرداشت طلبات معاصر مورد بهره برداری قرار داده شد. برای ساختمان میدانچه ورزشی و بازی کودکانه و گوشه فراغتی کلانسالان نزدیک به 800,000 سومانی خرج گردیده است. مورد بهره برداری قرار گرفتن میدانچه‌های ورزشی و بازی کودکان و گوشه فراغت برای کلانسالان باعث روح بلندی ساکنان محله مذکور گشته. با انجام همین گونه اقدام‌ها استقامت کنندگان پایتخت به شرایط خوبتری زیست و زندگی دسترسی پیدا می‌کنند. منوچهر سلیمان، نقدمی نورعلی، دوشنبه اخبار. باغ‌های اینتنسیوی از راه‌های رشد منبع باغ و تاک‌پروری و افزون نمودن میوه در جمهوری به حساب می‌رود. در مشورت منطقوی علمی عملی اکادمی کشاورزی تاجیکستان که در ولایت سوخت برگزار گردید، افضلیت، رعایت تکنولوژی، بنیاد باغ‌ها، راه و امکانیت‌ها و توصیه‌ها بهره رشد باغ‌های اینتنسیوی پیشنهاد گردید. گزارش روزعلی رحمان و الیاسی باباجان. پایگاه علمی تحقیقاتی در موضع دامنه‌کوهی دشت ناحیه 8 دارای 81 هکتار زمین بوده. عالمان و کارمندان مرکز در موضوع آفریدن نوهای سرحاصل و بلندصفت درختان میوهشان دانکدار، تکمیل تکنولوژی پرورش آنها و کارکرد میوه، کارهای علمی تحقیقاتی را عملی می‌نمایند.
дар пойгоҳи илмии тадқиқотӣ соли 2013 дар масоҳати 0.8 гектар дар қитъаи таҷрибавӣ боғии 24 нави зардолу бо схемаи шинондани байни ниҳолҳо 7 метр ба 5 метр барои омӯзишу таҷриба, интихобу хоста гирифтан аз рӯи нави ояндадор, ҳосилнокӣ ба минтақаю обу иқлим мутобиқ ва дигар хусусиятҳои зардолу таъсис дода шуда буд. 24 нав ва намуди ниҳолҳои зардолӣ аз филиали институти боғпарварии сабзавотӣ филиали суғ оварда шинонда шудааст ва омӯзиш рафта истодааст. Навҳои Манитоба, Фелепес, Ҷуберфлон, Гендерсон 4 нави ҷаҳонӣ аз навҳои тоҷикӣ бошад, навҳои Мирсанҷалӣ, Кадихурмоӣ, Субҳонӣ, Бобоӣ, Шоҳӣ, Кошифӣ ҷиҳати мусбати худро аз ҷиҳати ҳосилнокӣ ва сифат нишон дода истодааст. баъди омода шудани хулосаи илмӣ ва тавсияҳо, навҳои серҳосилу ояндадор дар истеҳсолот ҷорӣ аз ҳисоби ин навҳо боғоти зардолу ташкил хоҳад шуд. ҳамчунин барои офаридани навҳои серҳосили ангур солиравон қитъаи коллексионии 16 нави ангур ташкил гардидааст. дар ноҳияи Аш дар давраи истиқлолият масоҳати зардолизорҳо то 4 маротиба зиёд шуданд. яъне талабот ба зардолӣ ҳам дар бозори дохилӣ ҳам берунӣ афзоиш ёфта истодааст. дар пойгоҳ дар масоҳати 0.50-100 боғи интенсивии навҳои ниҳолҳои дарахтони меваашон донакдор ташкил гардида, натиҷаҳои корҳои илмии тадқиқотӣ баъди хулосаҳои илмӣ барои ҷорӣ намудани ин технологияи боғдорӣ ба кишоварзону аҳолӣ тавсия дода мешавад. 12 сентябри соли 2020 5500 солагии Саразми Бостонӣ ҳамчун маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон ҷашн гирифта мешавад. имрӯзҳо дар ин ёдгории қадима се гурӯҳи калони бостоншиносон кор карда ба омодасозии ҳафриётҳо ва муайян кардани тарҳи шаҳри Саразм, нахустин шаҳри Вароруд машғул мебошанд. Зулфия Раҳимзода аз раванди омодагиҳо ба ин ҷашн гузориш медиҳад. Саразм бузургтарин кашфиёт дар соҳаи археологияи Осиёи марказӣ мебошад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ёдгории Саразм ҳамчун намунаи барҷастаи осори таърих таваҷҷӯҳ намуда, дар асоси қарор соли 2001 ёдгории Саразми шаҳри Панҷакендро маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон, мамнӯгоҳи таърихиву бостоншиносии Саразм эълон намуд. Соли 2010 ёдгории Саразм ба феҳристи мероси умумиҷаҳонии фарҳангии ЮНЕСКО ворид гардид ва бо иқдоми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 12 сентябри соли 2020 5500 солагии Саразми Бостонӣ ҷашн гирифта мешавад. Дар доираи ин ҷашнгирӣ айни замон ободонию созандагиҳо дар шаҳри Панҷакент дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ карда шудааст. Инчунин се гурӯҳи калони бостоншиносон, наққошон ва меъморон корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва ҳафриётӣ гузаронида истодаанд. се гурӯҳи калони бостоншиносӣ дар ҳафриёти Саразм фаъолият доранд ва вазифаи онҳо ошкор намудан ба намоиш гузоштани он ҳафриётҳое ки аллакай омӯхта шуданд ва омӯзиши ҳафриётҳое ки то имрӯз ҳоли мавриди таҳқиқ қарор нагирифтанд. тавре иттилоъ дода шуд, дар раванди гузарондани корҳои тадқиқотӣ бостоншиносони дигар давлатҳо низ иштирок доранд. ҳафриётҳо бо ҷалби бостоншиносони ҳам ҷумҳурӣ ва ҳам бостоншиносони хориҷӣ аз ҷумла мо تعداد زیادی باستانشناسانی که متخصصی دوره انیالی و عهدی برنجی هستند با سرازم جلب کردیم. این باستانشناسانی فدراسیون روسیه، باستانشناسان از جمهوری فرانسه، باستانشناسان از آلمان و از ایالات متحده آمریکا. солҳои 2003-2008 бо дастгирии бевоситаи сардори давлат 5 ҳафриёти бостоншиносии Саразм болопӯш карда шудааст ва дар назар аст ки то санаи ҷашнгирии 5500 солагӣ 4 ҳафриёти дигари ин ёдгорӣ болопӯш карда мешавад. ҳамзамон се ҳамоиши бузурги илмӣ гузаронида мешавад. аз ҷумла ду конференсияи байналхалқӣ, якеша тирамоҳи соли 2019 баргузор мекунем бевосита дар худи Панҷакент дар Саразм و کنفرانسی دومی بین المللی ماه مای سال 2020 برگزار می شد این هم در شهر پنجکین و 10 سپتامبر سال 2020 خب سمپوزیوم بین الخلقی باید با سرازم آغاز تمدن تاجیکان در دوشنبه آغاز می یابد، شروع می شود و ادامهش در پنجکین و با تجلیل جشن
به انجام میرسد. در برابر این دیگر کارهای بنیادکاری با سرعت جریان دارند. جشن 5500 سالگی سرازم در سطح جهانی گذرانیده خواهد شد و در جشنگیری آن عالمان و باستانشناسان، معماران و آنتروپولوگ‌ها از دولت‌های خارج نیز اشتراک می‌نمایند. در خود جشن و سیمپوزیومی که برابر یک روز دو روز پیش از جشن آغاز می‌یابد، تقریباً 250-300 مهمان خارجی اشتراکشون در نظر است. جشنگیری سرازم باستان مایه خودشناسی و خودآگاهی بوده امکان می‌دهد که تمدن 5500 ساله ملت تاجیک که از جانب دایره‌های علمی جهان اعتراف گردیده است به طور شایسته حفظ و معرفی گردد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. بار دیگر خاطررسان می‌شویم که ما از جریان سفری رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که در جمهوری بلاروس ادامه دارد در نشرهای من بعدی برنامه‌های اطلاعاتی اخبار به شما اطلاع مفصل و تازه می‌دهیم و دیگر خبر و گزارش‌هایی که در جریان روز تازه به دست ما می‌رسند. سلامت باشید.